ndene Ndegaru Farm imakoyo akiurithitie kana kwina gintu kingi? Ndene ya farm ije kwa Ndegaru Farm ndithitie makoyo na Red Earthworm. Red Earthworm nacho kidogo no tutaririe reason ya kukwirithia mbere tutaguciona, reason ya kukawachiambiririe na reason ya kuguchirithia mbio. Gitumi ya kurithia Red Earthworm mwankene jwa 2018 thirikari county government niaugira antu bara barithitie makoyo o sub county ni kwenda arithia ba makoyo bairi inda pikiro ndomwe o gwita seminar yeu tureta gutrinirwa Meru University tugita no twethira training ya Red Earthworm na Black Chunger Flies na ndike yakwa ni ndakopti kuitania na Red Earthworm icho ndonere icho nkomba kurithia na kurungi no wendere kurithia Black Chunger Flies na wajukia jwe murandi jwawe kou na twera waturita no ne kenda tona bia kora bia kongana supplement ekoeja makoyo. Viniculture ni urimi bwa maginyo kana nkoroki the Red Earthworms. Karibu sana mutegeri wa Meru TV na nkoroki mubango jo murimi o mumetu thiro tugitagagira manto jegie urezi boka nyamugaka gagwetwa Red Earthworm. Ntuko na ruwa turendene abotho gochi centro ndene gashiko bunge ga centro imenti ala tuchemeni na umo wa arimi bara bethiro tabagititaniria na ndugo guchitaniria no ntoteba baingi actually bethiro tubagitonyera kiri urezi bwa the Red Earthworm ndene county Meru ni antu batarika. Governor wa Bairo county Meru Edward Tumurungi nethirwe akigeria kuja na muradi kana mubango jo kuria manginyo manto kathumba jethro ja gitonyerwa aria kinya Meru batomber kwithirwa bakimenya mataro jegie urithi bogento giki na ndika gita na gaka twithirwe tugicemania na umwe wa arimi bwa giginyo kana manginyo jaja ethira gitoraga manto kathumba. Karibu sana. Thank you. Ogariate. Karibu bwega. Inkuona tueretere rungi ara nkuona kwene into oni personally inte kwerewa. Pengine lo drogo tuera nero ka tureka imbi mbere yetu. Aja buri mbere mbita Daniel Mwiti. Na ndari mwalimu by profession. Ndari taya mwaka wa 28. Na 28 ndikuya 29 ndambiria urithi bwa makoyo. Na ndithitie makoyo ou 28 igita ria Governor Kraito Murungi turetwa ndene Meru University kuritana manto ya kurithia manginyo itwaitanirwa manto ya Red Earthworm na manto ya Black Chunger Flies nindajukia rutere rwa Red Earthworm na ndikuja gitangi giki kiari kimwe ndagisprint kiuma mbecho igiri ikuma igiri icho kona mbakirite ka structure iko kaka ugaki na kaimbirwa ura gutuka birabira bitekaurirwe na kuma ndigurara gwitia ja ibitijire na nchu ura gintukira kiomba kuma ndigura uja muthwa kana ndingiri kana nduraku igite ketho inguchiona kwa au imenya irau itekeje kuija kuthukia project yakwa. Okay. Tukuritana manto ja Red Earthworm mbeu yeji itwerirwe na arai kwithira kionekana Jomo Kenyatta University. Indombire kuringa thimu nao tonto professional twitana nya nau aumite Jomo Kenyatta University. Na nda communicate nawe mwanka ndirareterwa mbeu yeji ikweta kiro emwe ne 2,500 ndekweja onto aje ndakite na ndethithio ou ndaruma gwikira mbeu ekwaja uju ou tangi byo biri nyume mieri ena ndirambiria guketha na nkiambiria guketha kampo ambiria ora ndakire gitangi kimbere. Yes. Gitangi giki gikariu ngithithitio ndigurwe gitangi giki kina kagoto injiru iguru ya kagoto kwina gakunia size sack ndare iguru ya kagoto iguru ya nkunia ndekira muthanga ndigwikira muthanga jou ndachoka na ndi matijaja ja mpempe cha momo ngitangite na sapkata ndajukia ndekira iguru ando juriaja ndekira kisirabu giki ndekira mitungi ire ruji kira kingi ndekira ire ruji
ndajukia mbeu yakwa ile mpenderete kilo imwe ndakumbata ndageraja na ndakumbata kairi ndagero negwe ngi gutigara ndageraria ndakunikire iguru na gakunia okara gacaico na ndu kunikire iguru nyuma ya biumia birembe ja gutegera ja kokera matejara mbikire ijarirwe joma imbe ja gutegera kwe kamba ketindithitie kendera ondio kendera kamba ketikau ikawotarinkani gakwa roje na junde ndena runa na njagi utakori otarinkani nde yange kira roje tutetu tumagarire ndona tukorwa ngatiga nkona matina ndije weti nathi wo mchiakwa na ndikambirie gufindi bwega na ndi onyume byumye bire nde yangatega ndona je jasa ngakunika nyuma ya mieri ena ndeja nandi nkarita foria yeje jonto foria yeje thithitwe ni matejara mbikire jajari ni athigo mwiji jaungana na ruji rura mbikire yaungana na waste product ya athigo mwiji ire mauma ko karanta kera yajo nandi aja ngekamba ketiau ndakunaraje kenama ekinama very pure organic folia ifolia kaumira au ifolia kaumira pengine mtu anaenda kumenya folia hizi inayotumirika kama gazaimbi folia hizi nio ne kugira bya kure bya tukura yani bibi andi oanda mpempe chiaku mungao nchogu nchabi kaoa majani kila kitu ni ugaira na ndo gakira ndene pampu imwe 15 liters ugakira 250 mils only for you omekira unganie na bila bingo kungania da mpempe chi manginyo ugakire manginyo kiwiri-ini giku kiu yeje turaga manginyo yeje fertilizer foria ekunoria kimera kira kenda kimenya gwitia nande kinginyo kira wirire gikora wenda wera wikire ndera kimera nakyo gicoke gikure gibobwega muno jonto kina bya kuria bila byekirwe ki folia eu. Okay, apart from folia mtu nenda kumenya benefit ingiche kuthirwa ukirithia red atom kama nyoja imbio apart from folia. Okay. Red atom iri product ijiri product imwe ne folia ire kuira bya kuria bibitu kugitabura product yengi ni ongwa mbeu eu red atom nkenderia murimi yani etana wakambiria kurithia na impenderete baba ingi makuma ndi kurithia na ibenderete na inyandene account imbaete data ebara mpenderete nyomwera iji na nyabongo baba ryunga ira bakona insprendete kithirone nau naunda na charia kabicha bagaitinya charia makandune impendete nyamawa kwa wantu ibejete impendete chogoria ibeja ira beja nkaba na bageta na folia iji nio yumaga katangi kamwe gaka imitungiri katangi kala kange imitungiri mutongi jomwe 20 liters mutongi jonge 20 liters kwa tutuere tuma 40 liters na mutongi jomwe jwa 20 liters yumaga ngirida ndatu cha folia jomwe kwa nyume mieri ina mitaga ena onda ndaita ena onda imbije urokujukia mutongi jwe junde nkamwire ndire itere akejira urawetetie nuchu mutongi nkamwire ndire itere akejira na guteronda narita igwa imama itejukitwe irenge gutigara na ninkawira nyo jonto nde murimi bya kora binge mundene jwa wakwa nkawira
cha mwanka juju bia kuria bitu akethete mwanka nande mpempere irare au kantu bare ya gutega bakiona jambi kaira ruri no turuji ndekirani pengine mbere tutonya utwitera utonia kenya kiwara kiri no mpende kuringa hesabu no ntuinkuona kwina mbecha chiri aja uga mutungi jumwe 8000 6000 nerita mitungi ina kwau itarimwe mitungi ina 24000 cash ngekira mubukone ewi meri ngana meri ina 4 months 24000 kaka na kala wow tutonye ndene ya utoni kinginyo kina reko kiri kinginyo kino kuona una ndike kariuga kirite nandi bieta bya kore bya kokera ikirite yes material mbikirite guku ibirite nandi na bya karabo ega kabimami uko mama nandi na mama na ndiko nandi mbitete ogu okay Robi muleka? Pite dina. Robiona. Nandi bibi no kuta mamiu. No bibi mamiu nandi kabinyiri. Na yo kone nandi ndagure nandi no foria. Izi na de liquid to kuona aza liquid uko kuona ni foria na ndege ko ya tuwe kiri you know that expensive wow yeah na ndo uga udo wagura byamberia tabiri arabe wekerete maidio tawo goro ibi bikora bigata bikena ma bikena ma nkenda na ndi jontu na ndi itera jaja jana ndi jorore ja kigwa ugatage kambi jaja na ndio tukona yenyi buru kairete janya tunda krete ja kariu tukona kairete na ndi chikwenda mpongera jangi njoka mbikira tuje jorwa chipambana nandi chikarou pengine kwambire nyamere is it quite expensive number 2 kwa maintain nandi nyamwereji ekandi pendi na mubukozwa mulemi expensive na ne expensive yontu kemo kagura gitangi giki gitangi giki kiangiri 3 na magana 5 uchoke wake ka structure ya gaka kakenda mbao na kakenda gintu gya kuimbira yes itogwetania na ndi twinto tu tureo toka ire expensive all that much no choke ocho enkunia yu ya saiso iroge kira baruguru ya kagoto na imamiro ni mudanga uchoke ka pati ka ukange gatigiro ga kunia nako wekira mateguru aja uju na wekira mbewe ku yathwo mwaja ukunikira nandi na gakunia na ndino ntonte kunekirite na gakunia this time kambe kirite nyomwereri no ntutuko tuyome tutekeje ko affect yariko aja onto keja bibi gitumba kwa sesi tonya inde gakunia jukia kagera ura okay nekogora muradi jojo tukirekeria kidogo muradi jojo kiambiro kana itwajonere kwi thirikari kwi ura governor mero ajwambirite no jare ta thina mono na siasa pengine ugwe withirute no tunotonya tekereju umba kuga how is it siasa jwe kero jore gutethia murimi kana ijo yani uri feel ataki muradi jojo muradi jojo ndonere siasa jwe kero ukaja kwithura arimi bambaniririe na ju o wala 2018 yara toitanirwe arimi baba inge mono batende bakigura bereje ne kugura foria ndene ndukane bani bakithithiria foria yao michi yao samaki chiongwa itende china thina kinya wale makuthithia athi womu ukathithia jujunge gutwa black chonja flies ju itaga manginyo jongwa marindi jaria kando onere ni ntumba jonto jau na ju ojo thithitie irachima uthero ria agu kenda tunginyo tura tutikeje kwangaratana etukuote abari na ndi no ndonere ni ochipakeni
thithie murandi jojo ijo muthongi ichiacha yekirwe jonto ibuje manto ya chiacha muntu akenda bwawe ationa uronge akwenda gupinga yakakuthithia bwega akenda kuthukia buria kenda bwawe bubua na urambonaga ukaro thukio ntuti na substitute ebu para bonde bathukirio tu na ndi baguturetera uria tukathithia makuyu bia kuria batutu chwira indi boy ba ombera go succeed kreito manginyo indi manginyo jau woni paindikete yo na iro ndonera murandi junda jureja rirajoja ambaneria na jujo ntumanto jau urothithite na thomi i professor karwitha no wejite na project yu na thukirwo muno na arito nyandene ndoketi yu ariku no ntwa kuja na murandi jutegete thatha tute karibu wega na ndi project yeje ni ndongi jonto bya kuria ibikarabo bweka muno okay na ibukureta mpesa tukire ike buru ugeba ku muthia pengine kire mutagerura gutagerete na ria utaraize mantu zori mibo manginyo no utaraize benefit now to do it na nyakro kikire anto bonde Kenya ondo mbobera ata tukire ike buru kankwira murimi wondo ro rithitie makoyo kana nguko ne joja ura bangi bejaga aja antu beja baba inge muno ukabaitira ibeja nkabaitana namba itana nyabakeja bambangurira na beta bathithia yao bandingira thimu bambira ora project gwitite bwega ko unda umbo kuga antu ba encouraged kurithia renda thigom no ntubone bya kure bya nguko na bya samaki jonto murandi jojo kajurithia ina land scale kinyera itokwaga bya kure bya makuyu thaiji yeje isubstitute imwe yeji supplement ya makoyo yo uraja tumba kwa gabia korea buru yo ntu tuijo tunini ogoro okaungania ukarera makoyo yaku tuijo tunini ukagura okaungania ukarera nguko ciaku ibejite ambene bewe witnesses para bejirite nyomwere na bathithia bakorera nguko ciao na bakorera samaki ciao kwa uamero inkuga muremi urokorithia makoyo urokorithia nguko neje muritane ora nyomwereje kuthithwa nikendomba kuona bya kuria supplement ebya kuria bira bingi akogura pellets iria nikenda samaki omboka rabwega na nguko. Alright, thank you so much na nyankuru kimutageri wetu oni nkethirwa ngigucoka area sabu ria tutarirwe turire folia mutungi zo mo 6000 mitungi ri 12000 waita mitungi na ko in 4 months nether na ngiri 24 chiawe clean money beti toko gito tax beti chia kuchamuko free ira tukuga imbete chia kuma rokone mbecha rokone ethero na kagita kega tojo kare mubango za murimi o mume othoe tugutandura kidogo mantu urimi bobo bomanginyo na ingwetikia ndio gerie kana wize muriongere ukethero ukiona namba ya Ogi TV ja muriongere agutaririe kana umugurire na kwerezere jangi jam ingetegie mantu za mubango ne murimi mume ethero rena kagita kambuga ibwega nonto wa Meru TV kuja mbochokeria nkatho na ndenda kumenyithia kuma ndi kwambiria murandi jojo jwa renda thigomu na murandi jojo ngi jwa samaki antu baba ingi bejite nja yeje kuthoma mantu ya samaki na kuthoma mantu ya renda thigomu ikumite nyamu chunko kuma Itali Rome nejo aja na kuja kwawe ndegirwa gweta onere nyamwereje mitandaone ndona tuge mantu technology iri kuna ndici na mantu amathongi mono negweta mono na ikwa kuthongi mono county government nije oni ni mbijura nthithaia na nireta ageni aja na kuri ageni barare kuma Nairobi last week ringa yerambiririe kura na ndi bantiria bauga bateja no ntukukura na wethe kuthuka imberigirite ibejite utirombe thaira nyamweri jukathira mweri ne jwa iriu utiromba kakari mbakuma county okay lokali na aja uju foriere ario yonde jonto ne ario ndigwita yindira iterenkethithia yiji mitungi irena
inda etongire ndathithirie na wonde gitaga iu ingira atigire iri igoro irera thirikira yonthe wow ikithira yes na ndiambeterete iji machua nontu ntenda kumita mieri ine tegitete atia itethiri kenda ithira i machua ikonko kabisa wawira gintu kenda kiomba gwitania ura kupati okay thank you very much kinya kwa hivyo twari kanarua ndene ya Ntoreze na mostly gutwita na mantu za chonte thank you so much mutegeri ithiro rona kagita kega asante ugwe ni murimi kana murithi ukwenda gipindi kia murimi o mume kithiro gikinya gwaku kumurika gutega na nguruki konania ngugira withiritwe ukirita ngurikane no ithiro kia na irina tu kana guturingira thimu kana nguruki gutwandikira SMS kiri namba iri ukona nthiguru ya TV yaku iri ni 0748 918 901 na ndugu kona nthiguru ya TV yaku owe murimi kana murithi na no kuona kidogo batu kuriongera na kumenya mantu jaro na mundene turingira na mbene una tutokeza imwe kwa imwe kugutega ogwe ta murimi o mume